जोङो गाबोन बेखेवसिगोन गाबोन डिसेम्बर 2 तारिख 2021 जोङो गाबोन 11टायाव जोंनि बे निज्लागुरि निजोरा इक' टुरिज्म पिकनिक स्पटखौ जोङो गाबोन बेखेवसिगोन 4टायाव जोङो कालचाराल प्रग्राम खालामदों जोंहा गायकफ्राबो गोबाङैनो दं आं दा नामखौ उनाव बुंलांगोन जोंहा साजायनाया नैबेयावहाय गासिबो जोङो बिबार बागान खालामजोबगोन ओपनिंआबो जागोन बिबार बागानखौबो जों खालामगोन आरो हावरिहाय माखासे जिरायग्रा खालामबावनांगौ खालामबावगोन ओमफ्राय जोङो सिनारिफोरखौ हावरि खालामबावगासिनो दङ टिपकल खुरगासिनो दङ ओपनिंजों लोगोसे जों खालामलांबाय थागोन बे खामानिखौ जोंहा आं दहायसो एसे सिगाङाव बुंखादों गायकफोरा जाहैबाय गीताश्रीमोन दङ गीताश्रीनि बिमा सागन्द्रि होननानै बुङो जायखौ ओमफ्राय सदै पिके मानि पबित्र कसारी ओमफ्राय सासे दंबावो निफु बसुमतारी ओमफ्राय नेपालिफोरनिफ्राय 3 दं नामखौ आं एक्जेक्टलि गोसोआव गैला जोंहा दा आंनि सासे लोगोआ बुंगोन नेपालि गायकफोरखौ जोंनि प्रग्रामा 4टानिफ्राय स्टार्ट खालामनाय जागोन आदसा जेरैहाय जोंना भुटान बर्डार खाथिखाय भुटाननि साइज लाजोबदों आरोखि चाउमिन मम' ओमफ्राय बे बोरमा बिबौ सोनाया मा होनो ससेस बेफोरखौ मोनजोबगोन आरोखि बेदराबो मैसो मोनगोन अमा मोनगोन लकेल ना दैनि मोनगोन गासिबो मोनजोबगोन आरोखि जोङो ओपनिंआवथ' जोङो टिकेटखौ लाया ओरै पिकनिक स्पट हास'नायखौ जेब्ला कालचार प्रग्राम जागोन जों सामायनो फिस लानानै जों खमैनो माने फिस लानानै जोङो सोनाय जागोन पाब्लिकफोराथ' जोङो खावलायदों नोंथांमोननि चेनेलजों लैहोर फैनानै जोंखौ मदद खालामफै नोंसोरबो फैग्राफोराबो फुरथि लालां जोंनि जायगाखौ नायलां गोजोन नोंसोरो फुरथि खालामनानै गोजोनलां जोङो बेखौनो कामना खालाम जोंहा काजोलगावनिफ्राय दावखोनानै बेंटलनिफ्राय थुक्राझारनिफ्राय डाइरेक्ट निज्लागुरि मोनफैगोन जोंहा गेट होखादों मोखाङावनो ओमफ्राय ओरै सामथाइबारिनिफ्राय फैयोब्ला गुरुबासा रुनिकाटा भुरतिनिफ्राय शान्तिपुरनिफ्राय सानजाहा फैबानो जाबाय आरोखि হয় নিশ্চয় মানে কালি আমি 4টা বজাত মানে সন্ধিয়া হা বুলি কয় না ইভিনিং কালচারাল নাইট বুলি কোৱা হয় মানে ইয়াতে আমি বৰ্ডাৰ কালচাৰৰ পৰা আছে আৰু নেপালী কালচাৰৰ পৰা আছে সিঙ্গাৰ যেনেবা আমি নেপালৰ পৰা কৈ দিম সুজান বৰাল কোকৰাঝাৰৰ হয় আৰু লগতে আমাৰ লগত ৰেফাৰ আছে শিবাষ্টিন ৰত্নে বুলি কয় হি আছে তাৰপিছত আমাৰ ওচৰৰে পাটাবাৰীৰ বুলি কয় এইটো সিমৰন সোণাৰ আছে লগতে ৰামচিয়াৰী আৰু পবিত্ৰ পিকে বিভিন্ন ধৰণৰ সিঙ্গাৰবিলাক আছে মোটামুটি 10-12জন সিঙ্গাৰ ইয়াতে কালি আহিব আমি 11টা বজাত আমি ওপেনিং টাইম ৰাখিছোঁ ৰাইজে সকলো আহক আমাৰ ইয়াতে সাপোৰ্ট কৰি কিনে আমাৰ অলপ সহযোগ কৰি দিয়ক যেনেবা আমি ওপেনিং কৰিবলৈ আমাৰ ওচৰৰে ভিডিঅ' ছাৰক আমি ৰেঞ্জাৰ ছাৰক আমি মাতিছোঁ আৰু হি আয়া আমাক ওপেনিং কৰি দিব গেটটো নিশ্চয় মানে আমি টিনেজ বুলি কওঁ না সিহঁতক অলপ ষ্ট্ৰিক্ট ৰাখিছোঁ যেনেবা আমাৰ ভলেণ্টিয়াৰবিলাক অলৰেডি আমি ছেটিং কৰা হৈছে মানে টিনেজক আমি মানে বিয়া লাইনত আমি যাবলৈ নাদিম এটা আমি ডিচিশ্যন কমিটি সিদ্ধান্ত লোৱা আছে মানে আমি টিনেজক যেনে তেনে আমি পিকনিক স্পট বুলিলে পৰিৱেশ বিয়া কৰিব নালাগে যেনেবা চাফাই অভিযান এটা আমাৰ কণ্টিনিউ আহিব আৰু এই যে আমাৰ নেচাৰেল বিউটিবোৰ আমি সদায় পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিম আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আমি ষ্ট্ৰিক্টলি গাইড কৰিম যেনেবা এনেকৈ হ'ব আমি নাদিওঁ আমি অলৰেডি ভলেণ্টিয়াৰ ৰখা হৈছে